muraho neza nizere ko muri amahoro. Reka turebere hamwe amakuru agenda acicikana hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Reka turebere hamwe rero inkuru y'ubwicanyi cyangwa se ubugome buri gukorerwa abasirikare bo muri Ukraine no mu Burusiya. Iyi nkuru rero irimo amakuru arambuye cyane ku rugomo rukabije no gukomeza kwiyahura. Abasirikare bane b'Uburusiya bashyize ahabona ubwoba n'ubugome bujyanye n'ukuntu ibintu bimeze ku ruhande rwabo rwo mu mirongo y'imbere ku rugamba rwo muri Ukraine. Babiri muri bo rero babwira ikinyamakuru cya BBC ko babonye abasirikare bicwa ako kanya kubera kwanga gukurikiza amategeko bahawe. Umusirikare umwe rero yabwiye itsinda rikora inkuru mbarankuru byo bita documentaire ko yabonye umusirikare yicwa ku itegeko rya komanda we waje kugirwa nyuma intwari y'Uburusiya. Icyo gihe hari mu mwaka w'ibihumbi 2024. Yaragize ati nabonye metero 3 uvuye aho narindi gukanda cyane nyine barimo bagira nabo umusirikare. Undi musirikare wo mu wundi mutwe w'ingabo avuga ko yabonye komanda we arasa abasirikare bane we ubwe ku giti ciwe. Mu kuvuga rero ku byabo basirikare bishwe yagize ati nari mbazi neza ndibuka umwe muri bo aboroga cyane avuga ati wirasa ndakuri cyari cyo cyose harimo atakamba. Umwe muri bo rero anavuga ko yabonye imirambo 20 y'abasirikare bagenzi be irambaraye mu mwobo nyuma yo kurangizwa nyine bamaze guhotorwa na bagenzi babo bari babishe. Imvugo rero yo kurangiza iziranyweho cyane mu ngabo z'Uburusiya ikaba isobanura kwica bagenzi bawe. Muri iyo nkuru rero mbarankuru yitwa The Zero Line Inside the Russia War, abasirikare bavuga mu buryo burambuye cyane ukuntu bakorewe iyicarubozo kubera kwanga kujya ku bitero. Intambara zitwara benshi. Ingabo z'Uburusiya rero zita ibi bitero ububazi, ibitero byo kubaga nyine byo kwica nabi cyane, kandi aho ngaho ibivunge by'abasirikare boherezwa ku rugamba mu rusubirizo kugira ngo bagerageze kurushaho imbaraga n'ingabo za Ukraine. Ku nshuro ya mbere rero nk'uko ikinyamakuru dukesha BBC ibyemera, abasirikare b'Uburusiya bavuye ku mirongo y'imbere ku rugamba bavuze ko mugaragara ko abakomando batanze amategeko yo kwica abasirikare babo bayobora. Umwe muri bo rero abasirikare wakoraga akazi ko kumenya no kubara imirambo y'abasirikare y'abantu bapfuye yatanze intonde zirambuye cyane zigaragaza ko ari we wenyine warokotse mu itsinda ry'abasirikare 79. Yabo yakoranaga nabo bose, abandi bose numva ko barapfuye barishwe. Kubera ko yanze kujya ku murongo w'imbere wo ku rugamba, abavuga ko yakorewe iyicarubozo ndetse no guhohoterwa bikabije. Avuga kandi ko abo muri uwo mutwe w'ingabo yarari mu banze kujyayo batwikishijwe amashanyarazi bakicishwa inzara ndetse bagahatirwa kwishora ku rugamba mu kivunge nta ntwaro bafite. Mugenzi, amahoro kugira amahoro aboneke hari abantu batanze ubuzima bwabo. Abo basirikare bane rero ubu barimo kwihishahisha hirya no hino, bavuze ku mubano babonye bakaba babivugiye ahantu hatahishuwe hanze y'Uburusiya. Urumva barahunze baratoroka. Hafi buri kwamagana rero kose kw'abaturage ku gitero perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagabye kuri Ukraine kwaraciwe mu Burusiya. Imibare ya leta ya bamwe hamwe n'abakomeretse ntitangazwa n'Uburusiya, ariko minisitiri y'ingabo y'Ubwongereza ivuga ko abasirikare 1,200,000 b'Uburusiya bishwe cyangwa bakomeretse kuva iki gitero gisesuye kuri Ukraine gitangiye ku itariki 24 Gashyantare mu mwaka wa 2022. Leta y'Uburusiya ivuga ko ingabo zayo zikorana kwigengesera cyane ku rwego rwo hejuru cyane uko bishobora kose mu gihe intambara ikomeye, zikita ku basirikare bazo ku rwego rwo hejuru cyane. Leta y'Uburusiya yongeyeho iti amakuru ajyanye n'ibivugwa ko byarenzweho hamwe n'ibyaha akorwaho iperereza rikwiye cyane. Yaragize ati ntibidushobokiye kugenzura ku giti cyacu ukuri cyangwa umwimerere w'amakuru mwatanze. Amakuru arambuye by'abo basirikare bane rero biboneye aremeza neza anashimangira ko amakuru y'ukuntu
amategeko yasenyutse n'ibintu bitaga cyane cyangwa se bigata umurongo mbere ku mirongo y'urugamba y'Uburusiya. Umusirikare watahuraga akanabara abapfuye rero ku rugamba ni umwe mu basirikare uvuga ko yabonye bagenzi be bicwa n'abakomando babo. Mbere y'intambara rero uyu mwaka w'imyaka 35 y'igishaga, abana bakeneye cyane ubufasha bwihariye banarwaye indwara yitwa autisme yibasira ubwonko. Yabigishirizaga mu mujyi wa Kangur uri mu misozi miremire ya Ural mu Burusiya. Nuko mu kwezi kwa Gicurasi mu kwa gatanu mu mwaka wa 2024 abapolisi basesekaraga cyane mu rugo rw'ababyeyi be bamubwira ko yinjijwe mu gisirikare. Avuga ko yinjijwe mu ngabo mu mutwe urimo abandi basirikare 74 bose. Yinjizwa mu kigo cyo kwinjiza abantu mu gisirikare kiri mu mujyi wa Perm mu Burusiya. Aragira ati mu nkuru yatangaga aravuga ati hafi buri wese yari yasinze. Yibuka ko bateraga hejuru bagira bati tujye ku rugamba, tuzafata perezida wa Ukraine Zelensky kandi tuzamura ibendera ryacu mu Burusiya muri Ukraine. Nari ndimo kubareba ntekereza ngo ni gute nisanze aha hantu koko. Nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Akigera muri Ukraine rero uyu mugabo witwa Iya avuga ko kenshi mu basirikare bahise boherezwa ku murongo w'imbere wo mu rugamba. Avuga ko atashakaga kurasa cyangwa ngo yice umuntu n'umwe. Nuko birangira ashyizwe ahayoborerwa urugamba. Avuga ko ibintu byari birimo cyane ubugome bwinshi cyane, ndetse ko yabonye abantu benshi bane baraswa na komanda wabo abegereye cyane. Umwe rero muri Pentelimonivka muhara muri Ukraine, naho abandi batatu ahantu hitwaga Novoazovsk. Imijyi yombi rero yo mu karere ka kigaruriwe igice kinini n'Uburusiya ka Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine, kubera ko bari barahunze urugamba ndetse bakanga gusubirayo. Uyu mugabo akomeza avuga ati ikintu kibabaje cyane nuko nari mbizi. Ndibuka ko umwe muri bo yaborogaga cyane ngo wirasa ndakuri cyari cyo cyose, ariko komanda niho hahandi yaramurangije. Abo basirikare bo batubwiye ko kurangiza akenshi bikoreshwa nk'igihano cyane ku muntu wanga gukurikiza amategeko, ndetse bikoreshwa n'uburyo bwo gukanga abandi bashobora kuba batekereza kwanga amategeko yabo nyine yo ya gisirikare. Intambara itwara benshi, intambara yasenya ntiyubaka. Uyu mugabo warakomeza agira ati uko bikugendekera cyane byabaga biterwa na komanda wawe. Komanda ari mu cyombo, rangiza uyu nguyu, rangiza uriya, niyo mategeko baba batanga. Kwica abasirikare rero banze gukurikiza amategeko ntabwo byabaga gusa mu mutwe w'ingabo y'uriya mugabo aho yari aherereyemo nyine muri za batayo z'abasirikare. Uyu mugabo witwa Dima aragira ati birumvikana bica abasirikare babo bwite, ni ikintu gisanzwe cyane. Mbere y'intambara rero uyu mwaka w'imyaka 34 yabanaga n'umugore we uyu mugabo we n'umukobwa wabo, ndetse yakoraga mu murwa mukuru aho bita i Moscow mu Burusiya, akora akazi ko gusana ibikoresho by'ikoranabuhanga byo koza ibikoresho byo ku meza. Mu kwezi k'Ukwakira rero mu kwa 10 muri 2022 avuga ko hari hashize igihe gitoya nta kazi yari afite, ariko arimo gushaka akazi cyane. Nuko itsinda ry'abapolisi riramuhamagara. Avuga mu Cyongereza, arabyibuka agira ati barebye urwandiko rw'inzira yanjye rwa pasiporo rwanjye, bakora ikintu runaka kuri mudasobwa yabigendanwa, nuko barambwira ati ngo niba utagiye mu ngabo urajya muri kasho urafungwa. Uyu mugabo witwa Dima rero avuga ko atashakaga kugira umuntu n'umwe yica, bityo rero nubwo atari yarigeze aba umuganga yinjiye mu itsinda ry'abatanga ubuvuzi bwihuse bw'ibanze. Nyuma yaho rero yimuriwe mu mutwe w'ingabo aho yagombaga guhungisha abasirikare bakomeretse akabakura ku murongo wa mbere w'imbere wo ku rugamba. Aho muri brigade ya 25 niho Dima uyu mugabo witwa Dima avuga ko yaboneye abasirikare bagenzi be bicwa hakurikije itegeko ryatanzwe na komanda wabo. Alexei wari komanda wa Dima
mu mwaka wa 2024 yahembwe umudari wa zahabu witwa inyenyeri ya zahabu, umudari wo ku rwego rwo hejuru cyane utangwa na leta, ndetse agirwa intwari y'Uburusiya. Ariko uyu mugabo rero yamaganwe cyane n'imiryango y'abasirikare bapfiriye mu mutwe w'ingabo we. Mu ibaruwa ihuriweho iyo miryango yatangaje muri Mutarama muri 2025, iyo miryango yinginze Putin kugira ngo we ubwe asuzume ibirego by'ubugome ivuga ko byabaye mu mutwe w'ingabo y'uyu mugabo yayoboraga. Iyo baruwa rero yaragiraga iti: barwaniriye igihugu cyacu cyatubyaye n'icyubahiro n'ishema, ariko mu by'ukuri bisanze mu gico cy'aba bakomanda babonye ibihembo ku bw'ababarirwaga mu bihumbi za mirongo bishe hamwe n'ababuriwe irengero, ndetse bakomeje gutsemba abagabo bacu kubera ko babonaga ko badahanwa. Dima yita uyu mugabo witwa Xenovontov umubazi, urumva ko ararenze n'umwicanyi, kubaga. Atanga amategeko menshi cyane yo kwica abasirikare, amaraso menshi cyane ku biganza bye, menshi cyane. Dima anavuga ko ukuntu yabonye imirambo 20 y'abasirikare mu ijoro ryabanje bari bageze mu kigo yari arimo, irambare cyane mu miferege, yarashwe nyine bapfuye. Avuga ko yavuganye na benshi muri bo bose bahoze barahamwe n'ibyaha mbere y'uko abareba bajyanwa mu gitondo cyakurikiyeho. Avuga ko yavuganye na benshi muri bo bose bahoze barahamwe n'ibyaha mbere y'uko nyine bajyanwa. Nk'umuganga rero byari ibintu bisanzwe cyane ko Dima amenyeshwa abapfuye, ndetse avuga ko yamenyeshejwe ko abo basirikare bishwe barashwe na komanda kandi amakarita yabo ya banki yatwawe. Abyibuka agira ati: twazaniwe abagabo bagera muri 20 babatwara amakarita ya banki nuko barabica. Ni ikibazo kizimanganya umuntu ugira gutya ati ugahimba raporo y'ukuntu byagenze. Uyu mugabo witwa Dima rero akomeza avuga ko yabwiwe ko amakarita ya banki yatwawe n'abakomanda. Inkuru mbarankuru rero y'ikinyamakuru dukesha BBC yanateze amatwi undi wahoze ari umusirikare wo ku rwego rwo hejuru, avuga ko yamaze imyaka 17 yose ari umusirikare wo mu ngabo z'Uburusiya. Uwahoze ari umusirikare mukuru rero tutari butangaza amazina yabo, avuga ko yavuganye n'umugabo wafashije mu kwica itsinda ry'abasirikare bo ku rwego rwo hejuru. Uwo mugabo yavuze ko yari umwe mu bagize itsinda ryo gutsemba ryoroheje kurangiza uwarokotse uwo ari we wese bakamurangiza. Nk'uko uwo mugabo yabwiye uwo wahoze ari umusirikare mukuru, avuga ati sinigeze na rimwe mbona ikintu na kimwe nk'iki mu myaka yose namaze ku isi. Abo basirikare bose uko ari 4 batubwiye uburyo bweruye ibijyanye n'ingamba zitinywa cyane zo gushorwa ku rugamba, mu kivunge zikirwamo benshi cyane, muri gahunda ngari y'amayeri y'urugamba n'ingabo z'Uburusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Ubwo buryo bwo korohereza abasirikare ku rugamba mu kivunge bwicirwamo benshi cyane cyane, uburyo bugereranywa n'igitero cy'ubwiyahuzi. Umugabo witwaga Denis nawe wahoze ari umusirikare aragira ati: narababonye abakomanda bohereza ikivunge bakongera kohereza ikivunge bajugunyira abasirikare abanya Ukraine, babajugunyira nk'abajugunya inyama kugira ngo baraswe amasasu na za drone, indege ntoya z'intambara zitajyamo umupilote, bityo rero ikivunge kindi gishobore kugera ku ntego yacyo. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza ivuga ko buri munsi mu mwaka wa 2025 bigereranywa ko abasirikare b'Uburusiya bari hagati hafi ya 900 n'igihumbi na 500 bicwaga cyane bagakomerekera muri Ukraine. Dima asobanura ukuntu ibyo bitero byo mu kivunge bikorwa. Ati wohereza abagabo 3 ubundi ukohereza abandi 3 ntibikunde, ukohereza 10 na 10 ntibikunde, ukohereza 50, amaherezo ukabigeraho. Iyo niyo mitekerereze ya gisirikare. Twapfushije abasirikare 200 mu minsi 3 mu kivunge cya mbere cyo mu mutwe w'ingabo wacu, baratumennye cyane. Umutwe w'ingabo wacu warashegeshwe cyane mu minsi 3 gusa yonyine. Nuko Dima yerekana video yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi k'Ukwakira muri 2023,
igaragaza ko nyina hamwe n'abagore b'abasirikare biciwe mu mutwe w'ingabo yari arimo, barimo kwamagana impfu nyinshi cyane. Umugore umwe yumvikana agira ati abagabo bacu bategetswe kwigira imbere bafite gusa imbunda za machine gun hamwe n'ibitiyo binini cyane. Undi mugore aragira ati harimo kubaho gupfusha guteye ubwoba cyane, abagabo bacu barimo baricwa tubareba n'amaso yacu. Abatishwe kubera kwanga kugabwa rero mu gitero mu Kivunge akenshi bahuraga n'ingaruka zikaze cyane kandi zo kubatesha agaciro ka kimuntu. Nk'uko uyu mugabo witwa Ilia abivuga, yerekana video yo ku rugamba ku mbuga nkoranyambaga rwa Telegram igaragaza abasirikare bo mu mutwe w'ingabo we bari mu mujyi wa Pentelemonivka mu karere ka Donetsk hariya muri bihugu bya Ukraine. Umugabo umwe rero wo gukuraho igipfukisho akerekana abagabo batatu basutamye cyane mu mwobo, aragira ati mureke tugaburire inyamaswa. Ese murashonje? Murashaka kugaburirwa? Umugabo ufata video niko ababaza, nuko umwe muri abo bagabo azamura umutwe arikiriza akoresheje umutwe, atega ibiganza bye umutwe intete z'ibinyampeke nkeya zumye zari zirimo zijugunywa muri uwo mwobo. Uwo mugabo ufata video aragira ati murebe ukuntu irimo kurya. Ubwo uwo mugabo rero uri mu mwobo yari arimo kurya intete. Wa mugabo witwaga Iye rero avuga ko abasirikare bamwe bamaraga iminsi bicishwa inzara ndetse batwikishwa amashanyarazi. Ubugome bukomeye cyane. Imbere y'uko rero boherezwa ku rugamba mu Kivunge nta ntwaro babaga bafite. Avuga ko we ubwe yakorewe iyicarubozo nyuma yo kwanga kujya mu gitero cy'icyo Kivunge. Agira ati banziritse ku giti bankubita inkoni inshuro nk'ebyiri nuko banshyira imbunda ku mutwe. Sinzi uko nabivuga, banyitumyeho. Komanda yabwiye buri wese ati dufite umusarani mushyashya. Namaze igice cy'umunsi nziritse. Nyuma y'uko azituwe rero, uyu mugabo witwaga Ian yagerageje kwiyahura. Denis avuga ko rimwe yigeze gushyira abasirikare ibiryo n'amazi mu mwobo we mu ibanga. Yereka itsinda rikorana inkuru n'abanyamakuru video igaragaza ushinjwa gutoroka igisirikare arimo kunyarwaho. Aragira ati n'ugusuzugura icyubahiro n'agaciro by'umuntu. Mu ngabo z'Uburusiya ibi byahindutse ibintu bisanzwe cyane, binyuranyije n'amategeko, ariko rero nta muntu n'umwe ubihanirwa, ahubwo abantu banashishikarizwa kubikora. Denis w'imyaka 27 rero anagaragaza ifoto avuga ko yafotowe nyuma gato y'uko amenyo ye abiri y'imbere akuwemo. N'umwe mu bamukuriye kuko yari yarabwiye ko adashaka kujya gushakisha drone yari yaraburiwe irengero. Ati biteye ubwoba cyane, nakomeje ubuzima nk'ibisanzwe nta kundi. Nyuma yo kuzamurwa mu ntera rero avuga ko atoherezaga abasirikare be ku rugamba muri ubwo buryo bwo mu Kivunge. Rero ati nanze kubikora, sinigaragazwa ngewe ubwanjye, ariko sinashoboraga kubaha iryo tegeko. Dima rero avuga ko ibyo byaje kumuviramo gufatwa muri yombi na polisi yo mu gisirikare, nuko ajyanwa ahantu bitaga Zaitsevo, gereza yo kwifashisha y'igihe gitoya iri mu gace k'akarere ka Donetsk muri Ukraine kigaruriwe n'Uburusiya. Aragira ati aho ngaho rero bankoreye iyicarubozo bakoresheje kuntwikisha amashanyarazi. Yongeraho ko imbaraga z'umuriro n'amashanyarazi bamutwikishije bwa mbere zatumye yiyitumaho we ku giti cyiwe. Avuga ko yakorewe iyicarubozo buri munsi mu gihe cy'iminsi 72. Mu gusobanura abamukoreraga iyicarubozo aragira ati iyicarubozo gusa buri munsi nta mpuhwe nta marangamutima, birarenze. Aba basirikare bose twaganiriye ubu ngubu baba hanze y'Uburusiya, ariko bafite inkovu zo mu bitekerezo zituruka ku mirongo y'imbere yo ku rugamba muri Ukraine. Dima aragira ati ngira inzozi mbona ishyamba ryuzuye imirambo, abantu bamenaguwe basigaranye amaso ijisho rimwe, bafite iminwa yanduye y'umweru yuzuye amaraso, impumuro n'ibintu binuka cyane bifite icyanga. Aragira ati ndi umunyacyaha
kandi nta muntu ubyitayeho. Icyaha cyanjye ni uko gusa ntashaka kwica. Mu ngabo z'Uburusiya rero ibi ni ibintu byari bikomeye cyane ku rugamba rwa Ukraine n'Uburusiya. Abasirikare benshi cyane batashakaga iyi ntambara, banga kurwana ku rugamba, baricwaga bikomeye cyane. Abanga ubutegetsi bwacu kandi bakeneye kuturimbura, niko bavugaga. Uyu mugabo witwaga rero Iya avuga ko akunda igihugu cye cyane, ariko ati sinkunda ibyo Putin yagikoreye. Hariya bashobora kurimbura umuntu uwo ari we wese batitaye ku kuba ukomeye cyangwa udakomeye. Habuze gato ngo bandimbure, ariko bitari burundu. Ubwo ari ubuhamya bw'umusirikare umwe wavuye mu gisirikare cy'Uburusiya wabashije gutoroka, ariko ubu ngubu akaba ari hanze atanga ubuhamya bw'ibintu byabereye iyicwa rubozo ribera mu bihugu bya hara muri Ukraine mu gisirikare rusange, aho bakwica udashaka kugendera ku mategeko y'abakomanda barakurangiza. Wibuke gukora subscribe, tubonane mu kiganiro gikurikiraho mu kanya, aho tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru agenda atandukanye abera hirya no hino ku isi. Nyagasani abahereza umugisha.